mun sang sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thatu zong zong te in zain chibai kan bu ka cheu okas ni som ni inrin ni ania Myanmar lam kan khailak le ta dewa tun tum chu chanchin langsar zual nimen pia lama mi te po telin kan ngai thalenga atop khengin in lo ngai thale theu don nia Sakain region mongyua le chong u inkar kongpuya okas ni som pasari tuk daruk vel khan PDF 10 piuso ti tele sipai te anbeya sipai lammi pali thi in midang pani in hliaman tuar chong u township pa tropu khwa tangin highway ankal chuaka kongpuya vei vak te hena suman lo khon zel boka PDF 10 an beita ni PDF lam hi South Mongyua PDF te Mongyua Ranger Group Truth Army anti polte Black Hunter People's Task Force le Anya Defense Force te anniya anni lama thi le hliaman omlo Sakain region chong u township pa tho sipai phur motor lian ke som pani nei chi pakhat chu okas ni som pathum chonudar khatvel khan PDF pol khatin konglaka anlo boma sipai pariat anthia hliam tur pu an tam hle ni in nimin tlai khan an soi ti chuan okas ni som pariat zandar riat le chan ve pel hreta yipu sale naji kan kho inkara sipai te tombuk pakhat chu kan soitak motor lo bom tu te vek khan bom mangin an beile a sipai pali thi in hliam tur an omnual ni in an soibok network an nei that lo wangin tlai kho nuwa an chanchin an soi thei ve ta chau ni om takani hi Sakain region le Kachin state in rina kata khopuya Irrawaddy luidung zoa marlam panakal chho sipai long paruk zet chu ABSDF anti student polls le PDF tang kopten okas ni som pariat tuk dar kwale chan ve vel khan bom nen an lo beya long pani an bom chia ni in an soi an bom hi maitel tawaran ti chiat tak te atanga an siam chua ani nge ngea voisom palizat an bom ni in kata PDF ten an soi Sakain region tho kan balu township marlama chetla minong hlana sipai te chuan okas ni som parukhan in nguk tu yua khwa chu ral thuam lian kap chungin an lu chil lea in an hal ngal boka in som ni vela kang ral chumi nu nimin pia okas ni som pasari po khan pinta khwa po in nguk tu khwa an pan ang tho chuan ral thuam na satak nen an pana an hal boka pinta khwa hi chu in som thum vela kang ralani ral thuam lena wangin anran vulte zinga bong pathum an thi bok in nguk tu khwa hi kumin sang ni le som ni le pahni April ni som ni le pakua khan sipai le piuso tri pol ten an lo hal to a anran vulte pon thina sa inza le som ni le panga akang ral nia ngaya ni a tuntuma an hal non le ni in nguk tu khomi mi pahni le pinta khomi mi pali man an ni boka chung ho chu okas ni som pasari nimin pia khan nisa an do tir hrepa an soi saboka an dop vete poniang chu upu chi anti kum somruk mi ni toiro chu chan bulbal soitur omlovin an thatta a medangero an chhuale ta hlom ni in nimin khan an soi chung sipai ho chu okas ni som pariat nimin pia tu khan pinta khwale chun hla kho inkara chong chia khwa an oma piuso tri member mi som nga velin an bel chale mek nia soyani bok yisa chu township pa ngatayo khwa okas ni som pasari le ni som pariat nia an hal ta kha a khopu mina kangral titi ni in nizan khan an soi in zaruk vel omna khwa ania ni an hala tuna chuan in so me mo chu ala om ni in an soya chung po chu him taka om po an ni meu to lo ni in an soyani okas ni som pakua nimin tuk dariat vel khan tase township pa warange mu bong lama indona achuak le a minong hlana sipai som pathuman thi tase khopui mar thang lama veiwa khamaya zale som pathum na sipai te chu tase PDF ten an lo beyani khamaya zale som pathum na sipai tele tase PDF te hi okas ni som panga tang to khanan in bei to a
nili chungin min ong lana sipai som thum le pangan thi to ni in PDF lam chuan an soi Sakain region hi kho hala tamani hi kata township pa chau thung chi khuwa po inthen khatan hal ni in an soi chau thung chi khuwa hian okas ni som panga tang khan khalaya zale somni le pakhatna khalaya somnga le parukna anwaya sipai zathum vel zet khuan lu to a okas ni som pakwa nimin tu khan inthen khat halin mi somnga vel an man boka he khuwa hi in sang khat le zanga vel omna khuwa ni in chung ko sang chuang mi hring sang thum chuang zet an tlan to a latlan lo enge moza tan ombok nimin pia okas ni som pariat khan jet fighter pani ven na hnuaya irawadi luidung zo in sipai long paruk zetan kala chung ho chu kata PDF 10 muta le khodaya an lo kap ta thawani in kan balu town sipa ku chong bu khwa sipai ral thuam lianin aden fu awangin nupani an boral nia soi ni bok ku chong bu chevela hian okas ni som pasire tang khan in dauna chuak to a sipai pathum an thi to nia soi ni in sipai te chu ku chong bu khwa om hunanin khuar renga civil mi te thil an lana sa hle ani Sakain region kani township huam chung kin yua khwa nimin khan mei cheruang pakhat charani kin yua khwa chu okas ni som pasari khan helicopter pali me waka ania kan soi to kha khomi manan nga hle boka chung zinga then khat tha anni ngei maya kan soi tak mei che pakhat po hi sipai te tha ngei nia ngai ani an tha ta ki hi ma su su kum som thum vel mi ania ka hlum po anglo an rek hlumani arin om ni in an soi mei chia an tha nu hian minong hlana sipai te hian atet yua kholaman pan nia soi ani kin yua khwa hi kani township marlam chin ruin lui kama om ni in PDF ho hian minong hlana sipai te longa an kalvel hi lui kama tangin an lo kap thina anni minong hlana sipai te po hian an kap let ve thin boka chutiang vela kin yua khwa hi a chena sata hleya an hal thina wangin in zali vel om thina in tlem te chawa om to ni yin ma pin township pa kapain khwa le kati kung khwa po okas ni som pariat laida rukvel khan sipai ten an hal a hal tu te hi yin ma pin le pale township pa vei vak ho minong hlana sipai te an nia an vain zani vel ni in an soi nimin khenga thilom dana chuan in sang chuang chu akang ral to ngeya heng khoni te hi in zom titia om an nia an khoni hian in sang khat le zasari vel ni in sang khat vel chu akang ral to ni khomi te ero an kho che vela thingtlang le phailama an rem chan dan angin an tlan ta hlom an buddhist pui thiam te po ral tlan zinga an telani heng khoni hal tu te hi manilama uin bong dain khua thona le leilama tanga beitu te khan nia civilian tha an poisa lo hlea yin bong dain khua po a khopumin an hal mang titini kan puan tak makui region na ngatayo khua okas ni som pasari chomadar som vela an hal kha nimin lama po an la hal chun zom zel khochunga hian tlan chuak man rem chang lo mi then khatan om mek ni in an soya sipai ten an man hlomem ti ala chiang lo sipai le piuso ti te chuan khochunga tan munan lak tlata wangin khomi te po hian an duangin chanchin an hre hlei theilo ni in an soi okas ni som pasari tuk dar kwa vel khan PDF te le SAC sipai te anin ka hnuwa sipai le an lam tang piuso ti te chuan ral thuam met puak chungin khuan luta in an hal ngalani heng ho hi ngatayo chhuwa lam mel khat vela om min yua anti khwa a dalan pakhat miwin khainan konga ko mu zel ni in an soi makui region miang township pau township le pakhuku township huam chunga okas ni som pariat khan gate pathum telin mongalaya indona chuaka thi pon om nual tin okas ni som pariat laidar li vel khan pakhuku le yi sa chu inkar kong puya gate pakhat beina min ohlana sipai parukan thia midang pathum aya tlem lovin hliaman tuar nia hriatani
miang township a min ong hlana sipai te gate pahnih chu okas ni som pariat chhun lai vel khan bei ani boka sipai pathum an thi ni in Earthquake People's Defence Force ten an soibok Makui region tho thilin le kanko in kar kong pui kanko township huam chunga minwa police camp po okas ni som pangale ni som pasari te khan YDF ten an bei sipai in chopbel tura kalte chu okas ni som pariat khan kanko khopuya tanga chimlam engtit khodaya lo bei le in min ong hlana sipai parukan thi ni in nimin khan an soya sipai aral thuam ne na tlan chuak pakhat an kol thuan soibok Karen State Miyawadi Township Miyawadi le Wole in kar kong puidunga min ong hlana sipai tatma somli le palina hnuaya khamaya zale pahni na tele KNLA nam sipai PDF pol sang sang tenena in kop chu nimin zing lamdar thum le chan vevela tang khan anin kap tan le ta a minong lana sipai paruk an thi ti hriatania midang som ni chuang hliam na tak tak tuarin an om hlom nia soyani nam sipai te chuan minong lana sipai pahni an man boka MA1 silai pakhat MA2 silai pakhat sipai lukhum bulletproof pahni RPG bom muhni equipment pahni silai musang khatle a bom pasari 40mm ral thuam lian muruk 60mm muli an man sakbok sipai an man tak pahni te chu PDF dan ang takle Geneva Convention in alorel to angin thattakin an kol ni in an soyani chutianga jing var ma an beya minong hlana telam an chana chiata wang chuan nimin tuk dariat vela tang khan sipai anin chopna sale hle a muntin maya kiltin maya ral thuam lian kapin nimin nileng khan indo na chuak chunzom le jet fighter te pon chelek le hiel nia soyani YAK 130 jet fighterin nimin pia lampo khan bom voithum athak towa nimin chomhadar som vel le tlaidar thum vel po khan indo na muala bom athak le bok tin okas ni som pakua nimin khan kokari khopui po security an strict le khopui lu na po an khar hialani kokari khopui huam chunga afal deva police camp le meuma police station chu okas ni som panga khan PDF pol sang sang in an ka pa chuta tang chuan ven himna an uluk le zualta ani an kholutlanga tangin sipain ral thuam lian an kap de ureng maya nimin te khan tuma pon chuak ngaman omlo ni inan soi KNU Brigade 3 Ramchan Paku Region Huam Chung Ngyongle Pin District Mung Township chun pin se khwa khamaya zarukle pathum na sipaiten civil mi pani an that ni in okas ni som pakua nimin khan KNU lam chuan an soi sabu tong khomi kum som nga ni to some tu le kum som li le pangami me khomi so chi nge te chu in lama an ran vul te ena an hon na lama man an nia okas ni som pasari khan an ruang charani thu ming tar lan lo pakhat chuan a soya indo na a omlo nia ngain an hota a okas ni som paruk nia tha an ni nge yang ati chauchi le mung township vela hian civil mi ten an ran vul in lama an thlen an va en le ngam mai lo wanga lo thita te an thlen lo huan thlai ti chezonga lo khosa te an om trevani Karen ni state Dimosu township pa kungta khwa okas ni som pasari tlai khan indo na chuaka sipai parukan thi ni in KRU lam chuan an soi okas ni som pasari tlai dar li atanga daruk le chan vethleng vel darkar ni tha zet anin kap KRU lama tangin pakhatin hliama tuara ngai tu omanilo ni in an soi SAC sipai te chuan civil mi te chen na in khatan hala ral thuam lian an chelek uar tak dewa wangin KRU te chu an tol kiang le ta nia soyani Dimosu lampo hi manila kan soitak ang khan okas ni som pasari khan indo na chuaka menong hlana sipai teral thuam le na wangin an township huam chunga civil mi pasari in hliaman tuar ni in nimin khan an soibok kan puan tak ang khan mandalay lampo in sipai mi man rengkara
revolution an chun zom reng thuan soyani August thachung hian Mandalay khopuya PDF manan nuala tha tepon ni inan soya Khatira Myanmar Return Ranger Force MRRA fa an ho tu tetela mi som an man nu khan Mandalay Highway ruang ni charani zuya tun thlengan riat theichina PDF mi pathum chu an thito ngeyani tun thachung hian man tok hi somthum vel chu an to ni inan soibok hetiang kara hian PDF te hi theitok chuan an cheve zela nimin pia zan po khan chian mi ta se township mutit venga Kings Cobra Gorilla Force 10 sipai hawan bom le ani anin kap zui deuh bok thiero an lawaniang sipai lam mi pakhatin hliam atuar ni inan soi PDF lamin an chin chia dan chuan thu nei na pong la khani nu PDF an din atang khan Mandalay khopuya hian PDF hi zavel an manto Mandalay khopuya hian sipai council lamin CCTV te an da PDF te tan hian che ta ol lo ve deuh ni na lang Okas ni som pasari tlaidar sari vel khan North Uklapa le South Uklapa in ri na lam tan tu ma len le kandama len kila khamaya zali le somthum le panga na gate security banker te chu sipayan duty lion United Resistance Force URF Divine Ranger Force DRF tenan beya thilom dan chiang takinan soi theitalo tin nizan darit le chan ve chhovel khan tan hlin township tamalung venga bom foi ni apuak ni soyani dalan ina boman ti puak ni takin tan hlin scout channel chona soi tin zanmasa darit le chan ve chhovela khan tan hlin township tamalung venga bom voi ni apuak ni soyani a dalan ina boman ti puak ni takin tan hlin scout channel chona soi UN Special Envoy chuan minong hlana hena eng thunge soitak le nimin pia khan UN Special Envoy Nolan Heizer chuan minong hlan chu a mutange ya thuchi rang soya UN Secretary General chuan humanitarian aid te mipui himna le enkol na lamte ram economy tlak chiat na le politics chingchivet boilutuk hi avei ema chu tun tumakaron kal hian atifia tok hleni even palai ka ni na anga hetianga kalokal hi evenin sarkar anga anpom cheu wangemo ani chuang lo tiero ka soidua Myanmar mi puite hian democracy le mania in opna hlona omlova an mani du na nge yahunan man hian ram ati thadona ni remna le muanna te mi puinun phung social life hrim tana poi mober an himna le an theina lan tir tur hian even hi Myanmar mi puite lama ading tlat donani ati minong hlana point tuna achung thu an rel mek Aung San Suu Kyi nen nakin hunrem changa in muk aphal saktur thua soini in UN Secretary General Deputy Spokesperson Farhan Haq chuan ninga ni khana soiti AP News chuan soi chonga Special Envoy Nolan Heizer hi Okas ni som pasari le ni som pariat ni chung cham turin Myanmar atlo wang maya mu tul zong mu abei sei hlena a Aung San Suu Kyi chu soilo ram chunga political party leader dang te po mu an phal saktami alo maya nepe do khopuya minong hlana sipai council how to ten khatin an lo muwa chu zong chu ni le mai nakin hunrem changa in mu an phal sak thu po hi in thana tong kam tha mai ni na lang ma zoka UN lampo hi Asian an beidong kan tiang deuh thau khan aruk chuan an beidong viu toinarin ti dan kong dang an tapangai ta hle ni na lang Myanmar po telin Southeast Asia lama Russia ral thuam leitu te chuan ngun taka ngai tu a Russia ral thuam thatlo amanan pek nen ain phure ngemti uluk taka buk thin turin le tuntum Ukraine in dona Russian ral thuaman ti chiat thin te atanga ngai dan siam thiam turin Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan South China Morning Post ahil Russia hi US ti lo ral thuam khal tam berania Southeast Asia lama phei chuan US aina khal tam zok dayani Myanmar te Vietnam Malaysia le Indonesia te hi
a lei tam ram an ni Myanmar nen a ral thuama zor mai po du tok lovin tuna chuan sipai council nen in nim hnai hle in Rangoon khopuya military office hon antum ta hial maya hei hi ram himna atana thalo takani ti Dimitro Kuleba chuan a soibok Southeast Asia lama Russia in ral thuama khalman South China Morning Post tena soidan chuan sang ni atanga sang ni le som ni le pakhat khan US dollar billion som point pariat pasari amua US ro chuan 8.4 billion chowa muani tin China hi pathum na ni in 2.9 billion amubok Khitit media na soidan chuan okas ni som pakua nimin khan mino na sipai som sari le pariat anthia hliam tuar pathuman ombok report atanga soi an nimaya ataka hetiang chia hi aniem tiero kan soi mai ngamlo anti nimin pia khan sipai som sari vel thi angina soibok khati zong kha tun tumata na Myanmar chanchin langsar zual kanan soi thei chu nia atop thengamin lo ngai khak sakawangin in za chunga kan lo me